Engineer John Bosco Kalisa yaganise kutungura ebyamagara na munongo kubashashirirwaro aharengo rwa Health Center ya Kana om constituency ya Bweji West. Region nitwe tine constituency etini rwaro rango rya constituency ya Health Center 4. Binte kureba ingwenda kora rwezu ebukugendana na manifesto ya NRM ebinyinomu no kureba ngwirwaro rya Bweji West rya Health Center 4 ryazaho abantu bitu bafuna obuhereza burungi. Amashanyarazi organize koragana ba engineer batahibe okusema amashanyarazi abantu bagira kweza okwiba kwaho baretaho welding abantu bakora amadrasa bombeka amazu marungi abantu bareba ka TV babasa kufuna information narisebe kugwa heru mbona amashanyarazi ne mugitaga abantu bakatagata bona mazima mu burashanyarazi niza kubikoraho. Izuba yasiba muri Nyakaziba Town Council kandi yabaraganise kureta yentunguka ombyo burambuzi abo kuba tuyineshebera tuyine mijera tuyine bushoje burungi tofuna barambuzi bakwamba tereza akasente hinabatura abutwaganiraho nabo ahanshonga z'akaruru eziri kugenda omisho Kalisa ahamwe byatkorira takagire mbebembezi kandi abirayine ebintu byeye ngo muntu we byakutugangana kwa gukora twaheza kumbebembezi mbeso nabyo cyakutugangana Kalisa. Engineer John Bosco Kalisa ahakubanga n'umusize manzi takagire mu parliament kongore de byatandikire gukora nibirebeka so yatandikiye kwereza abantu amafuka yatayira amasomero okubona karuru kuri kugenda omisho okusyo mu kwezi kwa Nyayururwe 2025 gashaka jo yeti Chelsea.